pergunta relacionada com o peak hour, hora tem avião trai outro em certo período de hora, até põe que não tem suficiente lugar para pôr avião aqui. Dia ponto na salida da outra para construir 3 jet bridge novo. A bem realizado quizás jet bridge aqui não vai tomar lugar mais, essa é a informação correta, ou também tem que jet bridge novo. Tem a seguinte fase, também tem 2 jet bridge novo para acomodar mais avião também, porque a demanda para Aruba está sumamente alta. E essa aí nós temos conversação também, não somente o jet bridge, sino o arrival hall. Também no momento que bota bem Aruba, bota via série, bom dia sábado, dia domingo, bota vaco está roupa congestionar, não tem roupa capacidade, mas que tem a seguinte fase, que nós temos conversação conjuntamente com o AAA, não engineers e não team. Nós estamos considerando que para fazer uma expansão de arrival hall também, não somente o vertrek hall que nós estamos basic no momento, sino o arrival hall também. Nós queremos uma expansão, porque de acaba nós quase nós estamos chegando nos limites de dia na sábado e já domingo, não tem muita capacidade mais para atender cultura turista não que chega de sábado e já domingo. Por isso aí, na seguinte fase, hora está sinaleu, nós lo anunciar que está vira a seguinte fase, naturalmente que está inversão também. O mês de guarda assim para percurar para nós ter um arrival hall um tique mais grande para atender a demanda que tem. O ministro para a seguinte fase do projeto de Gateway 2030 ou fase depois? Sim, tem o projeto Gateway 30, essa aqui é a fase 1A, com uma inversão de $140 milhões. O projeto aqui guarda entregar na primeira metade do ano 2024. A intenção e o objetivo está para nós prosseguir a seguinte fase, maneira está planificar inicialmente, porque está um solo projeto de $250 milhões. Esse aí nós seguimos fazer. E essa aqui é a fase 1A e a intenção está para seguir depois com o arrival hall convertir nos aeroportos, o melhor aeroporto do Caribe, que essa aí está em meta, não somente a parte estética, sino também o serviço e a experiência que nós estamos brindando a viajeros. Como bem toca cambia a prioridade na hora de construção, virando com a firma é acordo de financiamento acaba fora de outubro de 2018, o Estado tem fase tempo, toca tem quizás para seguir com a execução do projeto maneira que está tocado. Não terá a ideia de saber que para tocar 3 jet bridge, é o que está cambiando, modificando. Ja, als ik het goed begrepen heb, sorry dat mijn papiertje niet helemaal vloeibaar is, maar het feit dat we het gefaseerd hebben, dat we nu met fase 1A bezig zijn, wil niet zeggen dat we de volgende fases pas opstarten nadat de eerste fase afgerond is. Dus we zijn aan het kijken of we de drie extra boarding bridges en de busgates die daaronder plaats gaan vinden, of we dat project al eerder parallel aan de executie van fase 1A bijvoorbeeld in de markt kunnen zetten. En dan, ik dacht dat u het jaar 2028 noemde. 2018. 2018 was er een financieringsakkoord voor het project. Waarom de verandering voor de kwaliteit van de bouw? Oké, dat had eigenlijk te maken, we stonden in 2018 is de financiering rondgekomen. We zouden in het begin van 2020 zouden wij gaan starten met de internationale aannemer. Doordat de COVID uitbrak, was zowel vanuit de internationale aannemer als vanuit AAA, was even van, kunnen we die volledige commitment wel dragen op dit moment, aan het begin van die crisis. Toen hebben we gezegd, laten we dat niet doen. Laten we uit elkaar gaan, pas op de plaats maken, het project gaan herdenken. Zeker gezien ook de crisissituatie waarin we toen zaten en het project gaan faseren. Waardoor we het beter kunnen dragen in crisistijd en het ook beter beter kunnen controleren. Dat we het op schema houden. En dat we de vrijheid houden om nieuwe inzichten die ontstaan, bijvoorbeeld de prioriteit van de arrival hall, om die een nieuwe prioriteit te geven die oorspronkelijk niet in het gateway-programma was opgenomen. Nou, dat is het grote voordeel geweest eigenlijk van de fasering, dat het beter controleerbaar wordt en dat we prioriteiten die we nu zien ontstaan naar voren kunnen halen daar waar we dat nodig vinden. Como toca o ministro, como toca opta para usar NACO e não quizás firma local na Aruba que não tem suficiente expertise local de engenheiro na arquiteto na isla mesmo para executar projeto assim aqui, algo. Então, me queria saber pergunta que o nome agora contestar para o senhor Meis, passou essa aqui trata operations de companhia, dat is zo'n gerência dat doen, met ik in zo'n lugar para o senhor Meis contestar a pergunta aqui. Waarom hebben jullie NACO gebruikt in plaats van lokale? Nee, ik denk dat maar heel weinig landen in staat zijn om specifieke airport engineeringskennis te leveren. Dat zijn in de wereld denk ik maar een paar landen die bedrijven hebben die dat echt op airport engineering gebied goed de juiste know-how meenemen.
Ik denk dat op dat gebied de echte airport-specifieke engineeringskennis, dat die in Aruba niet aanwezig is. Die is trouwens in heel veel landen niet aanwezig. NACO is wat dat betreft een state-of-the-art bedrijf. Die daar helemaal gespecialiseerd in is, in die airportkennis, in de airport engineering, in dit soort projecten waar we nu aan voorstaan. Dus ik denk dat het heel verstandig is geweest om de engineering kant van het verhaal bij een internationale gerenommeerde partij onder te brengen. En vervolgens de uitvoering die de echte werkgelegenheid creëert, om die lokaal onder te brengen. En dat hebben we dus precies gedaan.